twongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikirana televiziyo Imbuto TV, natwe tubashimira ko mukomeje kuba mutwereka ko mudushyigikiye mukora subscribe ndetse na comment hasi ahangaha gatoya. Uyu munsi rero nago twabatindira, turaza kuba tubabwira ahantu 10 ugera ukahitegereza wowe ubwawe ukahava atari ku bushake bwawe, ahubwo hari uko wenda bakubwiye ati va mu nzira. Ni ahantu 10 ku isi ureba ntuhahage kubera ubwiza bwaho hifitiye. Ku mwanya wa 10 turahasanga Nyungwe Canopy Walk. Iki ni ikiraro kireshya na metero 70 z'ubutumburuke kuva hasi kugera hejuru na metero 150 z'uburebure, cyubatswe mu byuma n'imigozi ikomeye cyane. Cyafunguwe ku mugaragaro mu 2010. Raporo ya Lonely Planet yashyize ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'ibiraro byiza binyura hejuru cyane mu kirere. Ku mwanya wa 9 turasanga umusozi witiriwe mutagatifu Michael, le Mont Saint-Michel. Ni umusozi uri mu Bufaransa usurwa cyane na ba mukerarugendo bitewe n'ukuntu uteye. Uyu musozi ni umwe muri komine z'iki gihugu. Ku mwanya wa 8 turahasanga Machu Picchu, ahantu hamayobera mu gihugu cya Peru hasurwa cyane. Aha hantu hari inzu mu kinyejana cya 15. Uyu munsi hari ibikuta byazo. Ku mwanya wa 7 turahasanga Chichén Itzá, piramide yo muri Mexique. Iyi piramide ni yamayobera mu gihugu cya Peru. Ku mwanya wa 6 turahasanga ishusho ya Yesu Kristo iri mu mujyi wa Rio de Janeiro ahitwa Calvadalvdo mu gihugu cya Brazil. Iyi shusho ifite ubuhagarike bwa metero 31 n'uburemere bwa toni 1145. Urumva ko biratangaje. Ku mwanya wa 5 turahasanga Petra, ni inzu idasanzwe zo muri Jordania. Ku mwanya wa 4 turahasanga urukuta runini rwo mu Bushinwa rufite ibirometero 6300. Ku mwanya wa 3 turahasanga Taj Mahal, imva y'agaciro gakomeye iri mu Buhinde kuva mu kinyejana cya 17. Ku mwanya wa 2 turahasanga Le Colisée, inzu y'amateka yaberwagamo amakinamico mu Baromani. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, ndagira ngo bazengurutse ko twari turimo turagaruka ku hantu 10 ku isi heza cyane ugera ngo ntubashe kuba wagenda ku bushake bwawe, ahubwo ukahagenda kubera ko igihe cyawe kirimo kiratakara kubera ubwiza bwaho karemano hifitiye. Mwanya wa mbere turasanga Pyramide de Khéops yo muri Egypt. Murakoze cyane rero, nanjye nkomeza mbashimira cyane genari ruguzanga Fraterne. Twagarukaga ku rutonde rw'ahantu 10 heza cyane ngo ugera amaso yawe n'ahahage. Ubu n'ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru cyitwa petitefille.com, nicyo cyabashije kuba cyakora urutonde rugaragaraho ahantu 10 heza cyane habereye ijisho. Ndagukunda cyane, gusa nugende udakoze subscribe ndetse na comment yasanga. Murakoze cyane, ibiganiro nk'ibi nakagaruka.